Kublai pi ki paralog ki baju kersan bat ki baju pe ki kubor ki paman la kasni ki bami la kaslam jong shilong mel ukurwa ka atiar ka joni te paralog kumbangi te bakapor kata kasni kaya kalanang jam susu jong kata kasni ke ba nyin thep ila kapur ka joni bangin jet ya kita ginong mi khmat syariying dorbar thawai ka Khasi Hills Autonomous District Council berkunjung jong ka Jaintia Hills Autonomous District Council tepai pa ni priang sobhai phi syagani ka program ka jongi ka program hakaba ni penong ye ka jingi kran berki kertong hakaba ni kran berki kertong bat min sngap ikimat ki cura ki jongki bat ikimat ki bakongsan ki jongki kapa lese ma phiu pa yerba ru phi kwa pan sngap pan sakhi hi da gilik jong ikmat bat lagi jong ki skor pinsa te hani ka por pa iba ngidon bat way lagi kertong jong ka parti UDP iban saya airing hakane ka election MDC Araja Rapsan naka Dayao constituency kata ide iba Augusta Jerwa te ali pa iba hani ka por nginya keren bat i kini ka baydon ban penso pensam ki ta kimat ki jogi haprang jungi hakmat jungi barona te khoble shibon ba e ka por ka ba kodor ka jong phi ka ba phila penlai wat haprang ka jingbon kam kapa pidon apa dengan jing penkre nam ta election dari pelak-pelak ika por jong pi kublai sipon teba Augusta kum kertong lesi ka bo pai ba kwa ban tip swa kalong ba phin batai katu gat ne ki story record ki jong pi namar kumba news ngo bat ni tip ru ba pidei haswa hin pos ka jili politics pidei weni ki noilam seng bhalang tekan dia phila pan batai ngi kumno ka jingai lamti ka jong phi haswa ba phin poi sa ka politics but ke ei ka bala penlong ye phi ba phin jit hi ye ka politics kan dia phila an batai ta khu di sibun te ni kong song panai ngo iblei ye wo ye dok ta in yom ta ba phi ngala em la he ngala san hapok Khasi student senior ngala syakri ye kari bagajai mendeu lembaga KSU mantak hak pratili kisnam hadu pangda shokthai tenre hapdeng kini kijian inti jonga kumutau somla puli habanya syakri ya gari wajai mere pok Khasi dunia tinggal along ru ujian sekretari bakhadu ringkat badi badanya krim te kamensim jonga hadin bangla shokthai ka KSU ka penki bangandan pat sakawai pat ban syakri ya kari bekerja mede kata ka bangandung pat syakasan sima kumta hausnam arja khapra ngalarum syakasan sima bat ngalayo ya ka banganya kun ningkong ya kan ka election MDC hausnam arja khandai te gijinya inti jonga namta ka syakri kari bekerja mede natrang mengang nut habang arung pat sakane pat kejeli kalong ba ngan syakri ya kari bekerja medeu hak anong rim banyada pat penne pensa pat kemtiu ya kari bekerja medeu te khandiat ba Augusta kumba phiong ba philai khunting ya ka election ka panikong arjar khat khandai ka bale si ga de persya iba polling do ibadi MDC mata na ka UDP te hatu ka por phiakun na ka parti Congress te ke iba ka bala penlong ye phi long ba phimi no na parti Congress ba phinias no no sa ka parti UDP komisyon ye phi kayi kasem jongi hi kade ka regional party ba imama jongi ibasan maning Jerwa ilalong teng MDC nang tenopo ka Jiao constituency pat ideru na regional party tekumta ka yeng kasem jongi kalagay ka regional party na adung chua anchu phai khandiat balai pat ngapoy no ka congress ningkong ning shop habang sedang bandung san sima lawat bandung hapo ka regional party alai kren katu kani ginong yalam na ka khanam ya ka panganyo banchim benta tengam chumyolan alai kren ru na ka United Democratic Party UDP tingam simyolan
Tehang ni ba nasapoi syarat kongres biar mengenai kun ya kani election MDC hausnya arajar kendai persya hi bapol te kaji kun persya iru mampoi perkhat ba mi iru ilarem ya kamali tendai ngana perkhat ba inum shin bentar tendai kita ginong elam ba ila de nong elam yangi hat kapor kini nang don haki unit haki circle to kumta how to snam poi kun persya i tendai ngarem ngawan baar ngarem du tambah kumba news pabut persya i bapol tendai ngasngu manai ngu pat daga jingelam ti jong play ba ke baro ke ba ka jingrem along ka jing sedang jong ke ba ngini thau thamai pat bat kata kalong ba haus nam araja apua ayo pat penyeso sya ke UDP bang so komen cibun bakum ke yang ngesem kepada ke regional party ngalayo pat penyeso pat sya ke regional party ke he apa ke celam ke ya ke jongi dak ke jinge don kat lang biang di papol ngini train kat lang hakani election ta Tekendiat pila punya tu ini kum kortong kumno ka rukom pen kre ka jongpi lani ka cinya inti jongpi kalong kumno hakane ka election ka bamenta namar kum bangi iba ka UDP ha ka election MP ka barang sudah ka kamla ban le pha lani ban la ban kring vote kampun ha bangi nu jor pan te kumno kor kom ya inti UDP kumno hatu pidon jikerman ya nadu balagat ka election MLA ni arjar pulai haka mengalai Treshitom kum ka parti UDP mungkin apa itin berselong penglayo ik jingjok ya iba polling do nadu news nam arjar pulai mengalai penkre namar ba ilai penbed bagai MDC election apa jauh konstitusi ka tiket kan de becha sangan tikumta nadu arjar pulai nilai penkre pan ya yeng nam takaniga election MDC Bat kumju haus nam arjar sauru nilai ya yeng nilai Tristom nilai lum nyelang nilai pelong gi jelang gi boke par hadu menta kan tiru nilai ya yeng nilai Tristom te gi jing pengkre ka jongi kalau long nadu snam arjar pulai hadu menta te kidon kiba keren ya kaba page sa kataga MP election ani nga si otang kawai kaba ke MLA kalong nakumway ke MP kalong nakumway tendre ke NBC ru kangarngit kalong nakumway pat kabenta namar ba hak NBC ngidon na ke jong pat kicaka ki area ki bangiye hak MLA kadon ke North Shillong bat ke West Shillong tementa kan konstituensi ke baham menta ke Jayau konstituensi kita lawan sno lang ke Jayau bat ke mulai nang bali tumta ka West Shillong pat ni don lang kalung prem bat ki wei pat ki snong te kana ka chinge pher kala don hakan ni ka benta hak wei de bat ka meli bat ka MDC ki konstituensi ki badan ka Tepa Augusta ka parti ki ba phia khun ma phi mta na ka UDP namar ni i ga don ka jing khnyum lane ka ta ka jing karan ka jing kan tho jing pai ba ya ka parti UDP ta ka ba ong ba ka parti kapa kerjanya ka MDE nado MDE 1 MDE 2 long kidon sipun ki jing kan tho ki ba harukom te hatu kini ki bar khoi kimdan mo ka jing ta ki election ka jongpi khamtam ko mo kortong pat ki ifidan ban pensaya lor kani banong ngalas dangi kani ka benta daga bangabu ki jing tuai pan bon blay te ausnem aja khandaru ala pasyam nak se kongres kipun gi jing tho andre ngai Tristom dengan baar te khaju kapor ko mo phi ya ka jing tho menta ya ke UDP baidon sorka dengan shim ya kani dengan kerman ru paki pa kibana na po ka 19 jia konstituensi kitip khamba namar ba ngayeng ka nong rim kapanyada ya ke rib ka chat mentrio but ke kaba ngi ke jingkran ke jing tho kinton ben henry nganget pakipai ba pan kisno tho abangi ya yeng ni tre ni ta bat kata kan orim kabang ngadon nganum la pan ye ben bat ke pan
kembang ladan hakpo ke isu na kermen ba ke ga bangala rungieng ala kreni ipat pa kembang makir kilap pensno te katahi ke de ga nongrim ka banga ngantrei ya ka bangan syakri ya ka di bagacak nganriu hapo diskonsil ada ublei bet ya ka hakani kenti ga pamenta banga kermen ru bagi kita ke baro ke jingin to kanum ja banganget ru ba ke baro kipat ba kibalay kendu hak bang rungi nanget kin sutho khamha bagin pedru shaupriu ya ke ka baga nongrim ka banga ngayeng haka bagin simenta ya ka bagin jit ya ka bagin ailat ya nga haka ni kenti ka bumta sa pawero ba ni habangi ya chendang sharum ni ju so ya ka jing yaro jungki riu ya ka nega isi district council ka ba ya lam menta la menong ka NPP ka ba ya lam kya ke jing yaro bat ki ong ba ha ka jing yalam jong ka UDP pat mun shwai ki isi ka kham la ban lei ye ta thai phidan ban shai UPE gumno phia to ka long sha gum ta na gumno jinsha kata kalau gumni ka isi bailang ka UDP club pasipun ba kibel tendrei kapan kentho kanom long kumta maku mengitip sibun ba kibel kaba isi belailam de UDP lapas te kita kibel nada wat apo diskonsil pensasiam ba khandian an shong yepi ya ka ching angnut na ki isi berremdo kibala persyang man pas ya kalan bel lala hapo kacing elam chok UDP sibun ba kibel ru kiba kala persyang banwanra kinak sateng handrei kabaham kongsan kalan bel berkum juru ke isi hapo kani sausnem ke belam UDP kaderi ke building bylaws baru si kata ngila ya syakting nama gajing pedro jong muda si liwei pat kisnong tendai tak gajing wanra pak jong ke building bylaws lala banship permission napo disconsider kita kidai bakhandiak ke bang nasyuk insya pi nalor kita pat resolution ke ba la persya da ke UDP kiba wanra hapo disconsider te kidan ru kiwei pat kian ki banang sedang ya kaman pengklan hapo discourse te ban ong ba ga UDP ha ga jingelam joka khamne e kalang ka bakla tengah kermen ba ki pai ba ke suthu khamshai bada ki wat bnya kinti bnya ke e ga ba ga UDP hapo welam ha ga ni sausnam hang te poders discourse kala le shiput ba Augustar kumba ni da larangi pha ya kaleng ka sansar khada ha ka jalla ka chuni ni ha gi ni kisni ka jur pha ka ne ha ka sansar khadar ka jur pha ka ne ka jingi si briu la ne ka ta ka baong labno ka jingi kan tho para briu te hatu halor ka ni phidon yu ban pensai phidon yu ban ong kani ga ba ngashi hapo ka rinsan yalap election gen ka bun ha ki ba ki kartong ne ki mukashan ki parti boker ki kan tho ki ben ki kan kho iwe pa ka bang asutanat haksin ka bening ko hausnam arja kha khandai ha bang elap ka election we na ki pastor we bai la khla no ikai nga badi ikai ru bagos kan ma ba apa phielap election kerap tang kanong rim ka papijan wajuben wajukho pat kani galanti ka ba ngai mentali hakini ki kengget snam balale kidan sibun ba ki political party kiba ka chingalap election ka balong pa pasrosi adu kata-kata ya ka boshben chikho ka pat kentho tekani kalong ka bam itanap ha ka jala ka jongi namang itip baka jala jongi ka de jala ka tipriu tiplay kebadan ya ka akor ka burong handrei lada ki kentho na kumne pat kalong ka igi basnosi kena kermen ban ki political party baro ki kertong
ne kinong yalap kinong kesya pas mubhaw akum gini kijing kan tho dan sa ne lang election kidi man kier pat ai ba kecela ke batibre tu play ni ya hakata da ka bangin lat ya pat kan tho enu ande ni yalap ya konong den ka bangi ni da PE kumno ka sinshar ka khadar hatu kanyam ka politics PE baka biang bakin ya don lang kini beroar na kumno PE Cinsya banyak kliat lang hakaniam bat ka sanjima sima kalong ka bakala kani kanuman ra ya kacingpa ya gari baka cak menteri bocungi ni kumba ngidon hapo ka ki isu nimju punya kliat kaniam ni wan ra ya kacak menteri ni kong shwa kata ka dia boleh kong tenre ke jingit jongi pat cimen idon ngai lagi kumukustan asyim kejingit jonga kalong ba atwai ngapan bon nuble nengkong habang ayat hagalinti kejingit linti jonga habang kadon ki isu akhimen step atwai ngapan bor kejingim jonga kabang ayat man kasni pat kumjuru hagani kelinti kabang ayat hagajingim jonga shimet tu ngatwai ngapan bon nuble kejela jongi idon sibun ba kejingit langi de kanyam kustan ne kanyam penrai ne kanu kanyam adai pan pinya kle ya kanyam bakas politics ni kasang himasima kalau ke pemiham ai baka cingit ke jongi kanya la ka jong bat kata kam sang himasima kanya la ka jong hot ni lap ke election ni kut na ke cingit jongi na ka de na kanyam penrai ne na ka bible ka pangingit ka kustan ikut Iwanra, Henry, yakini kabangi simpat habang ikut nekitin kabangi nginget, kamut pat ba ngin penya hapat ya kecingit ba kecingnya ya ringkat pat ka balang kaniam nebat kasangi masma Henry ngin susyem ya ka man ai kecingkren kabiang Henry pat ya kabanya ringkat pat kaniam bat kasangi masma kalong tok Tesakaway pat kabenta kalong ba kumbangi I menta baka sorkar India kadon hapren ngajing pen kreban pen kala ya kata ka kredit ka ban rew lani ka 6 schedule ka badai way na ki tiar bakar pangtam na kabtai ki jongi ki jalla ki badan ni ka district council ni te PE kumno hanor kani thare ki mat ki padan kamban pet pha hakani ka benta kumangi i bahkan ni kejing kre jong kesokan dia pan amen kita schedule ko di kanang sa teng ka dumita tingin so turu pa nakaliang ka UDP ru kidon ki objection dia mo habe day ba kita ki an subject of tribe di kidon ru ya kada perlu ya ki village council ki balang ke municipal council di kum kituru ka UDP ka pesya Tikidon bisa katu kat ni kiba ka parti ru ka pesya bat nginam pediang nya ki. Genre ki wei pat ki benta kidon kiba ka UDP kelakua ru ban amen no ki benta ki katu kat ni. Te hot ngidon kam ya ka ba ya kitu ki bang pesya ka sol ke India kam de ban patrum. Anda gini ki bang ye kesan kum ke isi bat kum ke parti bat kum ke council ikwa ruba kan ya no shkmat ru ya kan ke amendment ti ita khandiat ibang ashi agaba nget ruba kasota India ya ke bangi persya ka bangi mon kamde ya ka ban amen kan ya bet shkmat ande ke kan snap ya ke bangi persya de lada kaya shkmat ya ke bangi persya tingin pediang ya ke amendment jo social tak ada ba koksan kawi ba kabenta ngijui I ba ka riti ka dustur man penne pensa ka khando siap kidai kimat kiba kongsan jong ki district council la no kaba khantam ha ki di por le ki ju kran ba nakaliang jong phi don yu ban pensai halo kani berti ki jing I tharai ka jong phi halo rini benta hi ka
6 schedule mo kabla ai bor ini tentang constitution jong India ka bentar ka bakongsan do blaseng yang ka bla ai bor ini kalong ban ya da berpendek besar ya kiriti idustur ya kendo ke syap ya jongi te mentaru idon kampan penklan cucu ya ki pen scam ki panyadai ki bat kata ka bakongsan do kabel ai bor ini kadai kata ka bangi de banle ladang iwan syakatom bangi dan kamru hakani ka cuk ka bamenta ding bagi jing ima da ka jing syatombor da ka ba ki briu teng teng ki klet no ya ka ti ka dostur ni dan kam ban klan ban pen bhaya ka kumbakala don kabel ai bor ini te ni so thu ni hapen klan ki hima ki dawarat ki dawasnong dan kamban klan tu ya kakur dan kamban klan tu ya kesensya kada kabakut kababha kana wakini ki baro kabla ai boreng ya hangni pop siksha tu in lok try mangi hakade kari be jomi te haba kamta ba PE kumno ya ka komlong rekoman jang ka district council hakini ki khndiat snam ki balalai batara do mentar ka kom trikam ka jongka ka kom sinshar ka jongka ha ka jala ka juni PE kala piang lot ne PE bagi don tu ki jingduna PE ka akini saus nem san nem lalen ke isi balai lam da DP ban yiru mentah do ka chingelam jong ka sarkar NPP kan NPP ru te kibel kibela sateng kinang bun ba tenreng i ba kibel nangai pendap iwe ba din iwe hadin tengai ba ka dis council menta kelas dang banyak syakata kalenti ke bapha ya ka banyak pendap kabel ibel gibang sateng iwe pe tingi don kamru ya kabangin ang pendap syusyu ikti bil kiba la terwa sya kasoka banyo ka sen no governor te tanggo we pat ka badang kam ya ga dis council ga jing i jonga kalong ba kade ban chakri menteri hok ya ka kap kani ga dan kam ya ka transparency ka menteri hapo ka dis council idan kam banwan ra kanu ka bakhut kababha panchakri menteri hapok disubsil kani ngai i kanang duna ba bat ko bang sotho ba hadis council kaching duna kalong ba ngidan kam menteri hok panle khuj panchachar hok ya ka kam ka bang pat hapok dis council kata sai sin kaman ra ka burong ya ka dis council hagapo panchakri jongka teba haman lagi election ni GE ba narangi pe election ki ba nadu menswane bar khanta ba gini khniat number tak do ta ki judan ka to ka jingkran ba ki ong ba klam ka pisa kamde ge election ki ong te don ru ki ba ong pa ki kun hon ki ba ong ba nim dan kam pisa ke election te PPE kumno hatu ka pisa kadon kam em ha ke election ni kam don kam tam supai ba pi gum pi menyele election hi ka pisa kam de ke bangin ni keren kan ka pisa ka dik secondary mo kumutau kertong banyak kon ni ke election MDC shim sha ta we ka di ka nogrem ka bangi apun sha shi ba ka benta ka bakongsan ka bangin tre larang ni chok apa ka ni ka election MDC teka pisa kadang kam tang haba ngele yawan ngedisha para ki member unit bat kicing pelut hagi benta ki badai ban pelut langi dan apa public meeting bat ki kicing dan kam tenrei ba ngong bagi ngele election da kapisa kata te kam de gelenti ngai ledi hi ngayeng ka nong remba ngan tri hok ngan le hok ngan syakri hok upai ba bat kumbang lah karsin ningkong ngala persyang ru klem daya ki kapisa
Barkani kenti mentali ngasong tanah cibun ba kapisale kam dan kam hanre kipat pa kidan kam ban suthu nau kortam ke katakan nongrim ka ba pifiyeng bat kumnu pinle anda plajom bat kibu kita ki bakongsan hanre kapisahi kam de ko benta ka ba ngiong ba ngile election tak pisah hagjiya lenti jong phi kum kortong haba phi nu jor pa ki wei pat ki kortong jo ki wei pat ki party ka constituency ka jong phi PE kum no bat mano ka jinge kun jong phi kan long bat ki ba phi don banong ya kita ki wei pat kendia hadu menta nang de dapat 19 jia constituency dan sangut ki bapa ki kateng te hapdeng gini ki sangut te nyahap ni kon lang le baro no ni naladi ni hap tristom bat poi sikathong te nganum la ban ong mo iwe piwe ki kartong gi be le lang mangi suthu ba ga ji le dot mo chop padam padam te ni hap tristom te nginum la ban ken sting yano te kumbang asuthu hagni ga ji ya lenti ga mamanta hot ka jingkermen ka don hanai ni hap tristom ban pelut mit bat sngi banyak kendu hibriu hagaban pensenguthu ya kanong rem ka bangieng te kumta nakalyang jongi hi nginum insting in tristom namar ba ki candidate baro ki badon hangni po ka 19 jia constituency ke climate baro te ngin haban ya tristom anyo ya thom jong jing te ki tharai ki mat ki pa kongsan lada mapi pin poja ka thong ka jing job bat kumju lada ka party UDP kanyo ban yala meki isi hakane ka kanti pat ha district council tharai ki mari pokongsan baka party kadon jitmu ban le ha district council kumong mene ngi haban klan ya ki an ki pala don lupa bat kumjuru ngin haban pendep beki bel something apo ka council bat ni dan kam kapokang sando kalomban dan kata transparency ke bekot kata di badan kam do namar ba ni em akari teple ka akor ka burom bangiyong mo te ni dan kam kani kapokang san kalomban ngin tre hok tre khoj ngin pi ka bekot hakanu no kam bangile ladang iyo mensinsya yang saya isin kum ke parti UDP apo kan council te kata di badan kam hagajing suthu junga banginde ban tre hok mencek tre hok ya ka kam ka bangi city khadu ba Augusta Jerwa khadu kum kurtong hakani kapor phidon ayu ban ong ya ki pai pa jong ka khat khandai chayo constituency hakani kapor ke bi phidon ban so par sap shiki ba ke bi phidon ban shiki de nakaliang jongai pa Augusta Jerwa i basyang masa po jalak sning nyanyi gru naka parti UDP kapom kajing kapat ka jonga kalong apinirap wan kasyan nga kani kenti ka pamenta walang la pasyang tengru haus na maraja kakandai nga wan baat nga rem tang kandiat pun tengah kermen menta kenti daga jingarap daga jingkasyan jompi ngan poi syakathom baka jingkapat jongar na pi kipat pa jonga 19 jia konstitusi galong alat yang asisin ya ga pangan cekri ya gari baka jangan reu teng baka diskusi lesipun te khoble shubon ba Augusta Jerwa hakapo ya kane kapor ka pakotro ka jongpi banginget hadin ka jing yakran ka jongi baka jing pen smo pen sap ka jongpi ya kita ki mat ki cura ki jongpi bat ki jing thmu ki jongpi kum kortong la rapi poisa ka thong ban sakri yu pai pa daga ba phin badaka ladau pai pa u ibet ye phi ban jet ba phin song hagade ki ying dor bar thau ain jong ka Khasi Hills Autonomous District Council nagaliang shalong mil ngi kirpo kirweng ye phi ba ladau pai pa u imon ye phi phin poisa ka thong jong ka jing jong khoblei shibon te pai pa katu ni lapoi shaka pokot jong ka jing ekran
Batipa Augusta Jerwa ikurtong naga 19 Jayau constituency palami banya airang biang banya khun biang sasisen ya ka election MDC labnong ka wat ka ba tengingai pilai osmoi ka jingi kran yi mat ki cura ki jong i ya ka jing thmu ka jing i bat ya ka naga benta ban sakri ya ki pai pa khamta mi ki pa jong ka constituency bro ko wei lengba ka ying dorwa thawai Khasi Hills Autonomous District Council ka shong pat hapi ki pai ba ban penshong nongrem ban puson bha hatu phi ben em ban pha yi ba Augusta Jerwa sha ka ying dorwa thawai Khasi Hills Autonomous District Council hagane ka kanti tetang ka ne pai ba in la poi sha ka bakun nga shan shla no shulong mil kurwo ka atiar khublei shibu Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya